canta al Señor. ¿Está sonando? Falta la guitarra, parece ahí un poco. Recién estabas tocando con mi hermana aquí se escuchaba perfectamente. Dios bendiga a mi hermana también en ese precioso don, como también aquí al siervo de Dios, con la hermana también Dios les bendiga, porque lo escuché cantar también Dios les bendiga por su talento y todos los hermanos que han cantado al Señor. Vamos ahora sí. Solo, vamos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Cantar al Señor toda la creación, honra y poder, majestad será al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar su poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti.
Maravilloso será ese día. Oh, ¿cuántos quieren ser levantados un día por el Señor? Aleluya. Vamos a cantar ahora una alabanza. El mundo dice afuera que Cristo muerto está. ¿Y qué decimos nosotros? Cristo vive. Cristo vive. Esta alabanza se llama Cristo el Señor vivo está. Ponga mucha atención y escuche. Santo es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor, porque tú vives. Nosotros vivimos. Santo eres Rey. Sabes, hermano, me contaron que ese hombre que tú llamas Jesús era un hombre muy bueno que entregó mucho amor, pero Pilato y sus hombres le dieron muerte y ahora él está en un sepulcro, solo, muy solo, y de recuerdos sigue la gente ahora de él. ¿Qué piensas tú? ¡Aleluya! No, 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 no está muerto. Dígalo, dígalo esta tarde. Cristo el Señor vivo está. No, 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 no está muerto. Cristo el Señor vivo está. Santo es el Señor. Cuando fueron al sepulcro encontraron la tumba vacía. Ya no estaba. Jesús había resucitado. Y hoy está a la diestra del Dios Padre. Aleluya. Santo es el Señor. Hoy día Jesús vive, vive en nuestra vida. Aleluya. Escuche. Si es verdad que le mataron, si es verdad que le hicieron sufrir, que sus manos clavaron, que sus sienes rasgaron, teniendo el sed y el vinagre le hicieron beber. Ahora escuche. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, estando en la tumba venciendo la muerte, se levantó y ahora vive. Oh, sí, Señor, dígale. Yo sé que vive. Cristo. Cristo el Señor vivo está. Vive. Yo sé que vive. Cristo el Señor vivo está. No, 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 no está muerto. Cristo el Señor vivo está. Santo es el Señor. Alabado sea su nombre. Denle un aplauso al Rey de la Gloria.
Oiga, si ese aplauso es para Dios, déselo más fuerte. Aleluya. Una mano, dice el pastor King. ¿Qué dicen ustedes? Amén. Denle gracias al pastor King que nos deja cantar. Pero ahora vamos a terminar esta presentación porque vemos muchas caras contentas. Decía un pastor una vez, le decía, no sea cara de limón. No queremos cara de limón. Queremos cara contenta. Vamos con el sol mayor y vamos a cantar unos coros pentecostales para alegrar nuestra vida. ¿Cuántos quieren ahí alabar a Dios? Vamos. Ahora. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. La gloria es, la gloria es. Vamos cantando hasta que baje el poder. No te avergüences, no te avergüences si alaba a tu Señor. No te avergüences si alaba a tu Señor. La gloria es, solo tuya, Señor. La gloria es. No te avergüences.
paz, que el Señor les guarde. Ya, tomen asiento. Y monitor, volumen de monitor, por favor. No sale bonito. Volumen de monitor, hay que confirmar. No escucho. ¿Cómo están todos? Maravilloso, ¿no? Wow. En este momento, por primera vez, yo he encontrado al pastor Mauricio. Yo invité a mi casa. Yo le pedí que presentara a su grupo. Entonces él no me pidió nada, solamente quería alabar al Señor. Pero el día hoy 2 veces está presentando con todo corazón. Me da mucha alegría. También en otro tiempo que nosotros haremos CLF, ¿qué día? 28 de abril, 29 de abril, invitado Pastor Pablo Sin de México. Quisiera invitar a todos otra vez. Ya, ahora, lo más importante, el tiempo. Vamos a... ok. Entonces, en este momento, por la gracia de Dios, estamos realizando este seminario bíblico en la noche. Ya mañana nosotros tendremos culto unido con esta iglesia y nosotros juntos a las 11 de la mañana vamos a tener culto. Y luego, al terminar la predicación de nuestro pastor, ya vamos a hacer la ceremonia de entregar de certificación. Así nosotros estamos coordinando. Ahora, entonces, vamos a invitar especialmente pastora Marta Monar, la que vino de Santa Cruz de Bolivia. Por favor, ¿puede subir? Voy a ayudarle. Por favor. De lejos vino acá de Santa Cruz de Bolivia, ¿no? Hace unos de 3 años nosotros hemos encontrado en internet, pero varias veces nosotros encontramos en Buenos Aires y también. Por favor, cuente. Santa Cruz. La próxima están invitados a Santa Cruz. Pasaje es más cómodo. Sí, ahí está la casa. Hay buena comida peruana. Ahí estoy. Sí. Bueno, escuchar a cada uno de mis hermanos en el Señor que han estado testificando antes que yo, cómo es que esta enseñanza que tiene Misión Buenas Nuevas no ha podido hacer un cambio en nuestras vidas. Pienso que todos los que hemos estado participando podemos decir lo mismo. Yo ayer les decía de que durante muchos años yo llevé una línea, pero había algo que me faltaba. Y pienso que es lo que falta a muchos, y no es fácil. Realmente entender la salvación como si a mí no me fue fácil, de ninguna manera. Yo se los he contado porque la mente viene muy marcada con cosas, con pensamientos muy esclavos, sobre todo el pecado, el ser condenados. Antes de conocer yo Misión Buenas Nuevas, que yo no sé si está el pastor de Lima aquí, que yo les contaba que fueron a tocarme la puerta como testigos de Jehová, no sé si está, me saludó ayer, me dijo, allá está, ¿ve? Él es testigo. Me dijo, yo fui a su casa, no, y agradezco la vida de él como la vida de Alvarito, porque ellos fueron muy perseverantes, como el personaje de Christopher, que también doy gracias a Dios a Christopher, porque Christopher estuvo marcando las líneas y no deja respirar. Gloria a Dios que así sea. Y entonces ellos me hacen la visita, como les decía, y empieza algo preparado que Dios tiene. Antes de convertirme al Señor, yo iba a misa y en el altar había una cruz, un Cristo crucificado. Y el año que me convierto al Señor, comienza en mi corazón, meses atrás, a decir que atrás de esa cruz había algo que yo tenía que conocer. Y entonces le decía, Señor, ¿qué es eso que yo tengo que conocer? ¿No? Y llegó un momento en que ya iba a misa y miraba ese crucifijo y lloraba, pero no sabía por qué.
Llegó el tiempo en un 25 de marzo del 89, en el cual yo entendía qué había atrás de ese crucifijo. Ya. Entonces, atrás de ese crucifijo estaba la salvación, que es mi primera etapa. Luego, cuando conozco CLF, viene la otra parte que entiendo realmente qué es la salvación. Quiero darle la verdad gracias al Señor por la vida del pastor Joaquín, mi profesor lo llamo yo, mi maestro, mi profesor, porque durante año y medio él con esa perseverancia permitió que mi corazón entendiera lo que es la salvación y yo me sintiera, gracias a esta misión Buenas Nuevas, al programa, a cada uno de ustedes, como dice, y en especial a usted. Yo sé que él no es el director internacional, pero es mi profesor a quien yo honro en mi corazón. Quiero pedirle un aplauso para él, por favor. Quiero que me tomen una foto con él acá. Regálame una foto, pastor, con usted. Sí. Bueno, tómenme una foto mientras. Y entonces fue realmente aperturar una nueva vida. Hoy reconozco que estamos todavía en las tinieblas, muchos, y tenemos nosotros que, sostenidos y ayudados por ellos, que nos hablan muy claro acerca de la salvación, tenemos nosotros que también transmitir a otros. Un abrazo, Dios me los bendiga y gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Invitado, expositor principal de este evento, Pastor Simón Bon, quien nos dará la palabra de Dios en este momento. Vamos a dar aplausos. ¿Alguien tarde tu cuipa? Kuna mañas kichis ahlarina kichista sumamanta takeh kunapaj alabanzasta. Chegatapuni paikuna sumachta kirinko alabanzasta. Chegapuni cheri? Chantapis chayta ñuqa sumaq qhawarispa qunqapuniña palabrata kunanqa. Mana kuntan yuyakunichu imatapis. Wakirichichis videota palabrata kicharisa video kaña. Kunan día Romanos hisq'un t'aqayninta ñawirisunchis. Romanos hisq'un sak'inipi uq chikllaynimanta pacha hisq'un chiklayninkama ñawirisunchis. Kunanqa mana ima huchaypipis kanchu Cristo Jesuspi kaqkunapaq Cristo Jesuspi creqdi kawsayta qoq espíritu leynin kacharichiwan huchaq leyninmanta wañunaymantawan. Imatachus Moisespaq leynin mana ruwayta atirqachu runaq aychan pisik kallpayuq kasqanrayku. Chaytaqa Diosmin ruwarqa. Diosqa churinta kachamurqa huchallikuq runaman rikch'akuqta. Huchayrayku wañunanpaq ahinamanta chay huchata aychanpi juzgarqa. Leypaq chiqan kasqan ñuqanchikpi junt'akunanpaq. Pikunachus mana aychaq munayniman hinachu purinchik astawanqa espirituman hina chaykunapi. Aychaman hina kawsaqkunaqa aychaq imasnillanpi yuyanku. Espirituman hina kawsaqkunari espíritu imasninpi yuyanku. Aychay munayninpi yuyayqa wañuyman pusan espíritu munayninpi
Yuyari kawsayman pusan sonqo tiyakunanpaq. Chayrayku aychaq yuyayninta kasuqqa Diospaq contranpi kasan. Imaraykuchus Diospaq leyninta mana kasunchu nitaq atinpunchu kasuyta. Ahinamanta aychaq munayninman hina kawsaqkunaqa mana Diosta kusichiyta atinkuchu. Qankunaqa mana aychaq munayninman hinachu kawsaychik. Astawanqa espirituman hina Diospaq espiritunchus qankunapi kashan chayqa sichus runapis Cristo espiritun mana kasan chayqa chay runaqa mana Cristoqtachu. Kaykama ñawirisunchis kunan videota qhawarisun. Chayrayku manchaytapuni gracias qonchis chiqatapuni chari. Kunan qhawarisunchis romanos hisq'un t'aqayninpi uchikanta. Kunanqa mana ima huchapis kanchu Cristo Jesuspi kaqkunapaq. P'unchay sunquy ukhupi ñuqa manchayta condenakuq kani. Kay palabras ñawpaqinpi ñuqa sunquyta sumaqmantapuni qhawarirqani. Bibliapi nin mana condenación kasqantaña. Imaraykuta sunquypi condenación tiyanri? Cristumanta hawapichu kasani?
Imaraykuta hinasa qillqasqa kasan Cristopi kaqkunapaq manaña condenación kanchu nisqa. Imaraykuta sunquykupi ñuqa condenakusallani hina watukuq kani. Chay p'unchaypi ñuqa sunquykupi tarirqani. Chantapis qhawariyatirqani mana ñuqa Diospaq palabrampi creyatisqayta sinoqa t'ukuyniypi creesqayta. Palabrapi mana condenación kanchu. Pero supay sunquyniqta condenasawan. Chayta ch'uytaman qhawarispa ñuqaqa libre karqani condenación manta. Iskay kaq chiklayninpi Cristo Jesuspi creekti kawsayta qoq espirituq leynin kacharichiwan huchaq leyninmanta wañuymantawan. Kaypi nisawanchis imaynatachus Jesus kacharichiwanchis huchamanta. Kay iskay kaq chiklayninpi nisawanchis mana hucha kasqantaña. Chay ley espiritu kawsaymanta nin kacharichiwan leymanta wañuymantawan nin. Entonces mayqantaq kaman kay ley kawsaymanta? Chay videota qhawarinsi chaypi nisawanchis kikintapuni. Jesucristo hinata wañun ch'aqatasqa pay ley kasan. Imaraykuta Jesucristo cruzpi wañurqa? Huchamanta urqunawanchispaq payqa hina wañurqa. Supaymanta libranawanchispaq. Chantapas wiñaypaq wiñayninpaq kacharisqa kananchispaq. Chantapis Diospaq wawanpi tukunanchispaq. Ashkhas runaskunan iglesiaman risanku. Chantapis nisanku Jesuspi creyayta. Pero chay chika runas tiyan mana libre kayatinkuchu kay condenación manta. Ñuqanchis hinata uchikan t'ukurisuman chayqa. Jesucristo imaraykuta cruzpi wañun. Jesucristo wañusqa kaman kunankaman chayqa huchaqa kashallamanpuni karqa. Entonces wañuynin qasipaqcha kanman. Charaykuniraq iglesia masaspa huchayuq karqanchis. Chaymanta iglesia masispapis huchallawaqpuni kasanku. Niraq Jesuspi creesaspa huchayuq karqanku. Pero Jesuspi creeytawan huchayuqllapuni qhawakusanku. Entonces mayqanta kaman uhina yachiq creey mana creey Jesuspi. Mana kikinchu kasan cuerpompi kay mana cuerpompi kay. Askhas runas creesanku cuerpo iglesia ukhupi kashan chayraykuchu iglesiapi o iglesiapi kasqanchiraykuchu creenchis Jesuspi. Mayqanta kashan kay fe imaynataq ñuqanchis creenanchis tiyan umanniqtachu. Chakiwanchu creenchis, makiwanchu creenchis. Feytaqa creenanchis tiyan sonqonchiswan. Kayqa hasa kasan. Kayqa kasan crey chay chayqapi Jesucristo wañusqanta kay huchamanta pichanawanchispaq. Chay wañuy Jesuspata, chay Jesuspa wañuynin kacharichiwanchis huchasmanta. Kinsa chiklayninta ñawirillasuntaq. Imatachus Moisespaq leynin mana ruwayta atirqachu runaq aychan pisi kallpayuq kasqanrayku. Chaytaqa Diosmin ruwarqa. Kaypi nin Moisespaq leynin mana ruwayta atirqachu nin. Imatataq nisawanchis kay palabra? Imata kashan kaypi mana atikuq? Leychu mana atiniuq kasan o aychachu mana atin?
ley mana kallpayuq kasan kaypiqa. Imaraykutaq ley mana kallpayuq? Ley niwanchis ñuqanchista ama hucha ruwaychischu nispa. Imaynamantataq ley mana kallpayuq kanmanri? Ley ñuqanchista mañawanchis mana hucha ruwananchista. Pero leyqa mana atinchu kacharichiyta huchamanta runataqa mana pichayta atiwanchischu. Leyqa nillawanchis ama hucha ruwaychu nispa, pero mana atinchu huchata pichayta ñuqanchismanta. Mana chiqan runasta ruway atiwanchischu. Mana santos ruway atinchu. Charayku leyqa mana kallpayuqnin. ¿Qankuna entiendenkichischu kay palabrata? Chayrayku ley niwanchis mana atisqanta. Chaytaqa Dioslla ruwayatin. Ley mana atisqanta Dios ruwayatin. Imatataq ley ma ruwayatinchu? Leyqa mana huchata qhechuy atiwanchischu. Mana santos ruwayatinchu ñuqanchismanta. Mana limpuchay atinchu huchasta ñuqanchispata. Pero Dios ri atin ruwayta. Ley mana atisqanta Dios atin ruwayta. Imaynata ruwan Dios? Dios churinta kachamurqa huchalikuq runaman rikch'akuqta huchayrayku wañunanpaq. Ahinamanta chay huchata aychanpi husqarqa leypaq chiqan kasqan ñuqanchikpi hunt'akunanpaq. Jesucristoqa mana aycha runachu. Jesusqa kikin tatan kasan, porque Diospaq churin payqa charayku kikin tatan. Pero chay Jesus imaraykutaq hamurqa kay hallp'aman aychapi tukusqa, María niqta. Nin pay hamusqanta kay pachaman runaman rikch'akuqta kachamusqa. Jesucristo ay runa hina karqa. Jesucristo aychapi q'ipirichinanpaq huchasninchista. Chay aychan crucificasqa kananpaq cruzpi. Payqa aychapi tukusqa aychaman rikch'akuq hamurqa kay hallp'aman. Chay aychanpi husqarqa leyta. Hinata Jesucristo tukuy huchasta q'ipirikuytawan aychanpi aparqa. Mateo 15 t'aqaypi nin Juan Bautista bautizasqanta Jesusta. Jesucristo nin Juan Bautista bautizananta. Juan Bautista mana yacharqachu imaraykutaq Jesucristo bautizuta mañasqanta. Ñuqa bautizasqa kanay tiyan qawanqanta ñuqaman hamuwanki bautizasunaypaq nirqa. Pero Jesucristo nin saqaykunan Diospaq leynin hunt'akunanpaq. Hina ruwananchis tiyan Diospaq munaynin hunt'akunanpaq nirqa. Chayqa punichu kashan tukuy justicia hunt'akunapaq. Qankuna yachankichis imaraykuchus Juan Bautista bautizarqa Jesusta? Chay bautizoqa kashan yakuman yaykuy yakumanta lluqsiy. Pero niraq bautizasaqtinqa Jesusman uman pataman makinta churanan karqa Juan Bautistaqa. Ñawpaq testamentopi huchayuqkuna hucha ruwaq kanku chaypaqa. Ovejata apamuq kanku, cabrata chayta ñak'aq kanku.
chay ofrendata haywaq kanku hucharayku. Chaypi huchaq runaqa oveja uman pataman makinta churaykuq chaymantata hinamanta huchaqa ovejaman yaykuq. Chaynita munan maki churaykuyqa huchayaykunanpaq chay corderoman. Hinapi Levítico tawat aqaypi nisawanchis. Mana askha tiempo kanchu charayku ratullata willarisaykichis. Sumaq chakaman qankuna qhawarinaykichis kaymanta ñawpaqman. Ñawpaq testamentopi ofrendado ruay hucharayku. Chay ovejaqa qhawarichiwanchis Jesucristo kikin kasqanta. Chay oveja mana pichayatinchu runa huchanta. Sinoqa chay qhawachiwanchis Jesucristo llantunta. Chay oveja atinmanchu karqa pichayta huchasninchista. Entonces qhasipaqcha Jesús hamunman karqa kay pachaman. Nitaq kamachu karqa necesita pay chay hina ñak'arinan cruzpi wañunan. Imaynatataq runa huchanta pichanku? Chaqatapuni Iglesia Católicapi qankuna confesakunkichis hinapi huchaykichis pichakun nisanku. Chantapis hindúes nisanku chay Genji mayupi mayllakunki chay huchayki pichakunqa ninku. Budistastaq ninku askha allin obras ruanki chayqa huchasnikichis pichakun nisanku paykunaqa. Imaynatataq runa huchan pichakun? Imawantaq runa huchan pichakun? Huchasninchisqa nima imanamanta pichakuyatinchu sinoqa Jesuspaq cruznin neqllata pichakun. Kunan p'unchaypipis cristianos falsos nisanku mana chiqamantachu kay evangeliota willasanku. Wakinkuna nisanku qankuna pesachikunki huchasnikimanta chayqa huchasnikimanta pichasqa kanki nispa. Wakinkunataq nisanku chantapis paykuna yachachisanku confesanki huchasnikita chayqa huchasnikimanta pichasqa kanki nispa. Pero ñuqanchisqa astawan ukumanta t'ukurinchis. Pesachikuspa pichasqa kaman chayqa chantapis confesaspa pichasqa kaman karqa chayqa. Chantapis allimanta tiyaqtinchis pichasqa kaman kay huchaqa. Imaraykuta Jesus kay cruzpi wañuq hamunman karqa? Imapaqta Jesucristo chay hina ñak'arispa wañuman karqa? Mana hinachu kasan. Confesakun chayllawanchu pichasqa kanman? Runa huchanqa nima imanamantapis pichakuyatinchu. Kay pachapipis imaynatataq kay hucha pichakun? Qankuna hucha ruankichis chayqa juezman chimpankichis pesachikuni nispa ninkichis chayqa chantachu huchaykichis limpuchasqa kasa juezpaq ñawpaqinpi? Huchamantaqa kanan tiyan huk precio paganapaq. Diospaq ñawpaqinpi imaynatataq huchanchis pichakun? Chay huchamaq paganaqa kasyan wañuywan. Mayqanta kasyan chay precio chay huchamanta? Niwanchis chay huchamantaqa wañuywan pagasqa kanantiyan. Kawsay mana huchayuq wañunantiyan. Kawsay mana huchayuq wañunantiyan chay huchamanta paganapaq. Maypitaq tiyan kawsay mana huchayuq? Tukuy runas Adanpaq wawasnin kanchis.
runa masispi kanchu runallapis mana huchayuq. Charayku mana runallapis huchanchistapi chayta atinchu. Jesucristulla atin huchasninchistapi chayta. Charayku nichus Jesucristo neqtaka manchkayqa mana nimaymanamanta huchasninchista pampachayta atinchishchu. Amén. Supayqa infiernoman runata kachaymunan. Kay evangelio chayhina hasa kasian pero chantapis supayqa pakaykun. Charayku wakaq riqpininku qankuna kallpakunkichis chantapis pesachikunkichis chayqa limpuchasqa kankichis huchaykichismanta nispa runasqa mana puni t'ukurisankuchu. Hinamanta paykuna kawsasanku wakinkuna imaynatachis ruwanku hina qhipanta ruwasanku, qhipanta qhatisanku. Charayku qankuna t'ukuriraykichis tiyan. Nira Jesus desaspa qankuna huchayuq karqankichis. Jesus desqaykichismanta pacha huchayuq llapunichu kasankichis. Entonces imaymana ruwasunkichishman crey mana crey. Uchikanta t'ukurisun chayqa. Nira Jesus ta riqsisaspa huchayuq karqanchis. Chanta Jesus riqsitawan chayqan runas kananchis tiyan. Chay ujinayachinawanchis tiyan. Qankuna crenkichischu Jesuspi? Amén. Ajina kachu. Entonces qankuna chayqan runas kankichis. Ajina kachu? Chay kasian Jesus creyaypi. Chay nichu atikun? Hasa kasan chayqa. Ni imaymanamanta mana atikuqhinachu kasan. Biblia chayta qhawarichiwanchis ch'uwamantapuni. Tawa chiklayninta qhawarisunchis. Hunt'akunanpaq pikunachus mana aychaq munayniman hinachu purinchaq astawanqa espirituman hina chay kunapi. Pichus yachaqkuna kay leymanta ninku paykuna nisanku suqta pachaq chunka kinsayuq kamachinas kasqanta. Chay chunka kamachinasqa kasan chayqa mana q'alachu kasan Diospaq kamachisqanqa. Imatataq ley mañawanchis ñuqanchista? Leyqa ñuqanchista mañawanchis q'alata hunt'ananchista chay kamachinasta. Nisunman chaypi chunka kamachinas kasqanta y chaymanta ñuqanchis hisq'unllata hunt'anchis uqtataq mana hunt'ayatinchishchu. Imataq kanqa? Imataq kanqa chaymanta pacha? Hisq'unta hunt'ayqa y uqtataq ma hunt'ayatinkichu chayqa qhasipaq kasan kallparikuy. Charaykunin kay kamachinasta q'alata hunt'ananchis tiyan pachaq porcientota nin. Kay pachapi kanchu uq runallapis hunt'ayatiq? Jesucristo nerqa. Jesucristo nin Moisés qankunata nisurqachis pichus waq warmiwan kasinchayqa adulterutaña ruwan. Pero ñuqanikichis pichus waq warmita qhawariq sunquykichis adulteriota ruwankichisña nispa. Charayku ley nisawanchis ama adulterio ruwankichu nispa. Pero Jesucristo nin qhawasqaykichis sunquykichimanta pacha mana adulterio ruwanaykichis tiyan nispa. Adulteriota mana aychaykichis ruwawaqchischu chaypis.
pero imaynatatak mana imaynatataq funt'ayatiwaqchis sunquykichikpi qhawarinkichikñachaychu kanchi uqrunallapis chayta funt'aqa sunqun ukhumanta pacha chay lluqsimun chayqa chaypis huchallapuni kasan imaynatataq uq runa funt'ayatinman pachaq kutita leyta pachaq porcientota imaraykutaq entonces Dios qwarqachis kay leyta runa ma funt'ayatinchu ñuqanchis qhawarinanchispaq mana atisqanchista funt'ayta leyta ma funt'ayatinchikchu chayqatapuni leyqa nisawanchis qan funt'anki q'alata chayqa ñuqa qanta justuta hina qhawasqayki nispa chayta ley mañawanchis ñuqanchista charayku qankuna funt'ankichis kay leyta q'alatapuni chayqa ñuqa qhawarisqayki chayqa runa kasqaykita chantapis hanaq pachaman yaykuyatinki nispa pero kay ley niqta qankuna riyta atinkichikchu hanaq pachaman qankuna chayqa runasman tukuyatinkichikchu hinapis qankuna ruwayta munankichik chayqa kallparikunki qan chay funt'anapaq ñuqa uhapiman wicharini Coreamanta pacha iskay chunka tawa phanipi kayman chayamuni ñuqa sumaqta nada yachani ñuqa sumaq nada yachasqayraykuchu Coreaman pacha chayamuyman kayman tuytuspa chaytaqa ukkutillatapis ruwanay karqay uqllatapis ruwayman chayqa chayta timuymanchu kaykama nadaspa Diospaq leyninpis runapaqqa mana atikunchu runa mana atinchu funt'ayta mana funt'anqa chay imata kanqa leyqa chayqatapuni qhawarichiwanchis huchata sunqunchikpi kasqanta hawaman urqurimun chantapis nisawanchis mana kay leyta funt'ayatinki chayqa mana hanaq pachaman yaykuyatinkichu chayqatapuni qanqa funt'ayatinki chayqa chayqa runapaq qhawasqa kanki nispa chayta ley ñuqanchista mañasawanchis chay kamachina mañasawan chay runa atisumanchu funt'ayta mana atikunchu funt'ay chayqapuni chari hinapipis qankuna munawaqchichu funt'ayta chay kamachinasta chay kamachinas mañawanchis funt'ananchista chayqa runa mana atinchu funt'ayta pero Dios atin funt'ayta chay kamachinasta mana runa atinchu pero Dios atin funt'ayta imaynata ruwarqa ley mana atisqanta Dios atin ruwayta Dios ruwarqa chayta nisawanchis kay palabra imaynata Dios ruwarqa kaypi nisawanchis kikinta churinta kachamuspa kay pachaman y Jesuspaq aychanpi q'ipirichirqa tukuy huchasta ñuqanchispata chantapis ruwarqa Jesus cruzpi wañunanta y Jesuspaq kawsarimuyninmanta imatataq ruwarqa ñuqanchiswan chay kawsariwan chayqa runasta ruwawanchis santo runasta chayqa runasta wiñaypaq wiñayninpaq ruwawanchis ahina kachun chanta imata kasan ñuqanchismanta ñuqanchis Jesuspi creyanchis imatataq Jesuswan payqa chayqa runas ruwawanchis santos ruwawanchis chayqa runa santos Diospaq wawasninta ruwawanchis imaynapi hina ñuqanchis tukunchis ñuqanchis chay chika huchas ruwarqanchis mana atirqanchischu kay kamachinasta funt'ayta ñuqanchis ni imata ruwaspa
Dios ñuqata wajiawarqa chantapis cheqan runa kanki nispaniwan chantapis santo nisawan hayk'aq santos takani may hatun justo takani kikin Jesucristo kani santificasqa Jesucristo kikin ruwawan charayku cheqan runas kanchis ñuqanchis kay leyta funt'asuman hina kasianchis kunanqa chay leypaq mañawasqan funt'akunchu manachu mana ñuqa funt'anichu ñuqa Jesusllapi creyeni chay creesqayrayku payqa ruwawan ñuqapas funt'ayman karqa chay kamachinata hina cheqan runata ruwan Jesucristuta kikin imaynatataq hinapi ruwarqa charayku Bibliapi nisawanchis leypaq mana atisqanta Dios ruwan ley mana huchayta pichay atiwarqachu pero Dios huchayta pichan ley mana santo ruway atiwarqachu pero Dios santo ruwawan Jesucristo neqta ñuqanchisqa sonqollanchikwan creyenchis chay neqta payqa tukuchiwan cheqan runapaq charayku Dios funt'an leypaq mañawasqanta amén ahina kachun kayqa sumaqmantapuni kasan chantapis ñuqa avionman wicharini hisq'un pusaq hisq'un kilometrosta purini ñuqa cheqan runapi tukusqayqa ñuqa niqtachu hina kasani o Jesucristo niqtachu ñuqanchis cheqan runaspi tukunchis Jesucristo atiyninrayku chayqa sumaqmantapuni karisan chantapis chayraykulla ñuqanchis hanaq pachaman risunchik chay Jesucristo llawarnin cruzpi pichan tukuy huchasninchista amén huchasninchisqa nichus Jesucristo llawarnin niqtaqa imawantaq pichasunman karqa kunan p'unchaypi kay Bibliapi palabra nisawanchis suqta chishlayninta qhawarillashuntaq aychaq munayninpi yuyayqa wañuyman pusan espirituq munayninpi yuyayri kawsayman pusan sonqo tiyakuymantaq imataq kasihan leymanta ocupakuy espiritumanta ocupakuy aychata qhawarayqa kasihan supaypa t'ukuyninta hap'i pero espirituta qhawariyqa kasihan Dios manta tukuy ima hamusqanta chay qhawari kasan runasqa supaypaq rimayninta sumaqta uyarinku supaypaq rimayninta uyarinku charayku paykunaqa condenacionta concienciankupi huchasninkumanta hap'isanku uyarinanku tiyan Diospaq palabranta uyarinanku tiyan imatataq Diospaq rimaynin nisawanchis ñuqanchis imay ratullapis fey kawsaypis hayariyta munasunchayqa ñuqanchis qhawarinanchis tiyan sumaqmanta kayta sonqonchispi kayqa Diospaq rimayninchu supaypaq rimayninchu kashan chayta kuraqninmanta rimayqa concienciapi lluqsinchayqa supaypaq rimaynin kasan imaraykutaq tiyan condenación sonqoy ukhupi condenakusan supaypaq rimayninta uyarispa qhawarillashuntaq hisq'un chishlayninta
Hisqot aqayninpi kinsa chunka kinsayuq chillayninta qhawarisun. Pitaq Diospaq aqllakusqasninta ch'ataykunmanri. Dios puni paykunata chiqan runapaq qhawan qusqa ñawirisunchis wataqmanta. Pitaq Diospaq aqllakusqasninta ch'ataykunmanri. Dios puni paykunata chiqan runapaq qhawan. Kaypi sumaqmanta puni nisan pitaq waqllawanchis, pitaq waqllawasan. Ñuqa waqllakusaq chiqan runa kasqayta chayqa kashan hatun sonqo kay. Pero kaypi Dios waqllasawan ñuqata. Pay nisawan chiqan runa kasqayta. Dios chiqan runasta ruwawanchis. Dios ñuqata nisawan chiqan runa kanki nispa. Entonces chayrayku ñuqa chiqan runa kani. Pitaq ñuqanchista ch'ataykumanri, pitaq ch'ataykuwasunmanri, pitaq astawan hatun Diosmanta kasan. Dios chiqan runa kanki nisawan, pitaq niman ujinamanta, pitaq niwasuman ujinamanta. Supay ñuqanchista hina parlarisawanchis. Supayqa kay concienciancirayku payqa condenacionta sientechiwanchis. Qhawari kay huchata ruwanki. Imarayku chay hina hatun sonqoyuq kanki chantapis Diospa ñawpaqinpis hayaykunki. Imarayku kan hinamanta pastor kawaq. Supayqa manchayta puni condenacionta quwanchis. Chantapis runas chay condenacionta uyarispa qonqoykurinku, charayku feyninkuta paykuna chinkachinku. Pitaq ñuqanchista ch'ataykuwasunmari, supay conciencianchis niqta mana allinta qhawarichuwanchis. Qanqa hinata tiyanki, qankuna kunankama supaypaq rimayninta uyarispa tiyankichis, arichu manachu? Kunamanta pacha amaña qankuna payta uyarichischu. Pastoruq suparuq p'unchay nirqa. Uq warmi casada nichu qhawariya tima mayqinchis qosan mayqinchis mana qosan kasqanta? Qankuna qhawariyachankichis qosaykichis arichu manachu? Opa warmipis kachun qosanta riqsiyatin. Kayqa qosaypaq rimayninchu? O kay rimayqa waqhariqtachu? Mana kay pachapi kanchu ni uq warmi mana qosanta riqsiqqa. Qanchis chunkapis kachu coeficienten umanmanta yuyaynin riqsinqapuni qosanta. Ñuqanchis kay creencia kawsaypi. Entonces ñuqanchis qhawarinanchis tiyan. Charayku kay palabranata ñuqanchis qhawarinanchis tiyan. Mayqinchis Diospaq rimaynin kasa, mayqinchis supaypaq rimaynin kasa. Imanamanta kayta qhawariyatisunman? Ñuqa yachachisqaykichis. Kayqa hasa kasan. Dios t'ukuyni kayta niwan. Pero palabra imatataq nin? Qankuna palabraman qallaykunki chayqa Bibliata kicharichis. Chantapis Bibliapi qhawankichis. Kay t'ukuyniyniwan qan huchaw kasqaykita nispa. Pero Biblia niwan chiqan runa kasqayta. Kay t'ukuynisawan qan huchayuq kasanki nispa. Kay t'ukuyqa mana Diospachachu sinoqa supaypata kasan. Chay condenación hamun conciencia niqta chayqa supaypata kasan. Supay lluqsi kaymanta. Kunankama ch'awkiyawanki. Kunanqa manaña qanqa ch'awkiyawankichu. Kunanmanta pacha ñuqaqa Diospaq palabrallanpi creesaq. Qankunaqa hinata sonqoykichispi decidinaykichis tiyan.
mayqan sunachka creencia kawsayta mana apayatinchu chayqa chay iskay rimayta uyarisan charayku runasqa chiqapis kanman hina paykunaqa o chiqapis kanman kay supaypaq ninin hina uyarisanku. Hinapipis alli ruwani kanpis ñuqa huchayuq kani imaynatataq ninkuma mana huchayuq kasqayta sapa p'unchay ñuqa huchata ruwasani. Jesucristo pichan kanpis huchasniyta pero ñuqa huchata ruwasallanipuni. Kaymanta ñawpaqman huchata ruwasqa imaynata chayta pichasaq mana charayku huchayuqpuni kashani nispa iskay sunquwan paykuna kasanku. Kay pachapi chay chika runas hinamanta kawsakusanku. Runasqa drogayuqpis kasankuman hina mana concienciayuq tiyasanku chantapis paykunaqa iskay sunquwan kasanku charayku mana sunqunpi feynin kayta atinchu. Hinamanta supayqa ch'awkiyasan chay chika tiempota qankunata. Pero kunamanta pacha ñuqa yachachisaykichis mana uqtawan supay qankunata engañasunakichispaq. Imaynata Bibliata kichariychis? T'ukuyniy kayta niwan. Pero Bibliapi imatataq nin? T'ukuyniypi huchayuq kasani? Pero Diospaq palabra niwan ñuqa chayqa runa kasqayta. Imaraykutaq t'ukuyniy imaynamantataq t'ukuynin chayqankaman? Chayqan kasan Diospaq palabran. Mana chaytaqa nimapa iskaypaq qhawarinanchikchu tiyan. T'ukuyniychu chayqa kasan? Hinachu? Imatataq nini? T'ukuyniy chayqa ari? Mana Diospaq palabran chayqa kasan. Imaynamantataq t'ukuyniy chayqa kanman. Hinata qankunaqta fake kanan tiyan. Chayqa hasa kasan. Hinallatachus sunqunchikman churaykusunman chayqa. Hinamanta qankunaqa mana hayk'aq uqtawan ch'awkiyasqa supaywan kankichis. Amén. Charayku qankuna mana supaypaq rimayninta uyarinaykichis tiyan. Qankunaqa Diospaq rimaynillanta uyarinaykichis tiyan. Hinamanta ruwankichis chayqa sunquykichishpi feqa qhipakunqa. Pitaq chayqan runa kasqayta nisunkichis? Dios nisunkichis chayqan kasqaykichista. Pitaq astawan hatun Diosmanta kasan? Mana kanchu. Amén. Dios niwan chayqan runa kasqayta entonces chayqan runa kani. Kayqa hasa kasan runa mana kayta yachanchu. Charayku manchaytapuni ñak'arispa paykuna llakiypi tiyasanku. Coreapi kawsayninpi chay hina ñak'ari tiyan. Chaypi guerra tiempo karqa. Chantapis kallantaq historia Japón urapi tiyasqanku. Japón conquistasqa tukuy Corea suyuta. Charayku suyukupi japones qalluta yachacharqanku. Allin kaq kasqanta Coreamanta Japónman apakapurqanku. Pero chunka phisqayuq p'unchaypi agosto killapi waranqa hisq'un pachaq tawa chunka phisqa watapi kacharichisqa karqayku Japonesmanta. Chay Hiroshimapi Nagasakipi iskay bombas atómicasta urmaykucharqanku. Japonqa manchayta pisipaq qhawaq Estados Unidosta. Charayku chaqatapuni Japonqa sumaq hatunmanta qhawarikuq. Chayrayku chay aviones kamikaze nisqa Arizona patapi paykuna chay bombasta urmacharqanku. Japón t'ukurirqa Estados Unidostapis conquistayta.
Pero Estados Unidos manchayta phiñarikurqa chayrayku bomba atomicata paykuna t'uqyachirqanku. Chay iskay bombas atomicasta t'uqyachirqanku uqta Hiroshimapi uqtataq chayta qhawaspa Japonqa qayllata makinta uqharitawan sipurqa. Hinapi chay iskay kaq guerra mundial tukukapurqa. Hinamanta Coreaqa 15 chunka suqtayuq watasta paykuna operacionpi tiyarqanku chaymanta pacha kacharisqa karqanku. Tukuy imata qhechurqa Japón Coreamanta pero Corea chayta watiqmanta sayarichirqataq. Charayku sunquykupi manchay agradecimiento tiyan Estados Unidos suyuman. Hinallamantataq kikillantataq ñuqanchispis supaywan hina apaykachasqa kanchis. Imaynatataq chaymanta librasqa kananchis tiyan ñuqanchis supaywanchu maqanakunchis. Ñuqanchis mana atipayatinchikchu supayta, mana ñuqanchis supay patama wichariyatinchikchu. Charayku ñuqanchis supaywan qhatatisqa karqanchis huchaman. Chay supay ñuqanchista qhatatis sawarqanchis infierno ukhu larwayman. Pero Dios chaymanta qhechuwarqanchis. Chayrayku ñuqanchis naqta kay pachaman Jesusta kachamurqa kay pachaman. Chantapis huchasninchista Jesusman q'ipiricharqa. Y Jesus wañuyniqninta cruzpi ñuqanchista limpu chawanchis huchasninchista pampachan. Amén. Chay evangeliomanta kay Bibliapi palasan kayqa sumaq hatunmantapuni kasan. Ñuqanchis imata ruwarqanchis? Ñuqanchis ni imata ruwarqanchischu. Ñuqanchis huchallata ruwanchis ni imatapis ruwayatinchikchu chanta. Pero Dios ñuqanchis niqta tukuy imata ruwarqa. Ley mana atisqanta Dios ruwarqa. Amén. Ajina kachun. Chayrayku funt'akun leypaq mañasqan. Ñuqanchis mana funt'ayatirqanchischu chay kamachinasta. Pero ñuqanchis Jesucristopi creespalla. Ñuqanchis tukunchis santospi leytapis funt'ayman hina Jesus kikin tukunchis kayqa sumaq hatunmantapuni kasan. Amén. Huchaqraqchu kasankichis? Iglesiapi karqa panay. Chay panaytaq niwarqa pastor mamay evangeliota rimarini kanpis pero mana mamay hap'iyatinchu nispa niwarqa. Chaqatapuni ñuqa mamayman manchayta kay palabrata willani rimarini pero mamayqa huchayuq kani nisallapuni. Pastor qanchus payman rimarimuwaq chay kay evangeliota nispa chay panay mañawarqa. Chaqatapuni kay panayqa chay mamanwan cerca o familiarpaman chay puñurqanku. Maypichis puñusarqanku chaypi parlayta qallarirqanku. Chaypi maman nirqa chaypi maman rimarita qallarirqa manchay llakiypi kawsakusqanta. Kay mamanqa divorciakusqa chaymanta watiqmanta kasarakullasqataq chantapis pay nirqa qanqa waway kanki poqoynin waway iskay kaq kasarasqaymanta chanta kay mamanqa waqasallarqapuni. Ñuqaypata karqa ñawpaq matrimoniomanta wawasni. Pero ñuqa watiqmanta kasarakusqaymanta chay wawasniytaqa saqirqani. Manchayta ñuqa sufrirqani ñawpaq matrimonioypi. Chanta hampurqani chay wawasniytapis saqirqani. Ñuqa chay hina saqra warmi kani.
ñuqa kani saqra warmi wawasnita choqani ñuqa kawsanaypaq. Charayku iskay kaq matrimoniomanta qanqa waway kanki nispa. Chanta recién chay wawanqa entenderqa imana chay hina huchayuq kasqanta. Payqa Jesucristo pichaña huchaykita nispa nirqa pero payqa huchayuq kani nispallapuni nisarqa. Imaynamantapuni kay huchay pichasqa kanman nispa. Chay huchaqa nipuni pichasqa kay atinmanchu nispa nisarqa mamanqa. Pero maman p'unchay nirqa. Ñuqa zerqani payman evangeliota willaq. Ñuqa yacharqaniña tukuy kawsayninta kay warmiqta wawan ñuqaman willawarqaña. Y ñuqataq nirqani Jesucristo imaynatachus tukuy huchastaña pichasqanta. Ñuqataq waturqani abuelita qan huchayuqllapunchu kasi? Ari ñuqa huchayuq kani nisarqa. Payqa nirqa warmiqa concienciayuq kanantiyan imanatataq nima mana huchayuq kasqanta. Chanta ñuqa payman qaparirqani. Ari runaqa concienciayuq tiyan imanatataq nima mana huchayuq kasqanta nispa. Chay hatun mama nirqa ari runaqa concienciayuq kanantiyan imaynatataq pay nima mana huchayuq kasqanta. Ñuqataq contrariota nirqani. Runaqa concienciayuq kanantiyan imanatataq nima huchayuq kasqanta. Runa concienciayuq mana hayk'aqniyta atimanchu mana huchayuq kasqanta. Hina maqanakurqayku huchayuq kanki, mana huchayuq kanki, huchayuq kanki, mana huchayuq kanki nispa. Chay hatun mamaman hina ñuqa parlarqani. Hatun mama imanatataq huchasninchik pichasqa kasan? Chay Jesucristo Santo, chay cruzpi wañun, chay ñak'ariniwan payqa cruzpi wañun, yawarninta t'aqaspa pay wañun, qantaq hinapis huchayuq kani nisanki, hinapis huchayuq kani nillankipunichu, qanqa kutichimuway. Qampata concienciayki kan chayqa a ver ati ninkichus huchayuq kasqaykita. Hinapis huchayuqpunichu kanki? Qampata concienciayki kanqa chayqa a ver niway huchayuq kasqaykita. Huchayki kanchu manachu? Chanta nirqa mana huchay kanchu nispa. Kay abuelita salvacionta hap'itarirqa hinata. Pay imaraykutaq nirqa huchayuq kasqanta? Ñuqa chaqatapuni wawasniyta chuqaspa hamurqani. Imaynamanta ñuqa nima mana huchayuq kasqayta. Ari Jesucristo pichaña llawarniwan limpu huchawanchikña huchanichismanta chaypi hucha kanchu manachu? Chay hucha nichu pichasqa kanman cruzpi? Chanta pay niwarqa ari atikun nispa. Chay hatun mama waqayta qallarirqa payqa hinapi salvacionta hap'irqa. Manchaytapuni pacha qusarqa payqa. Kikllantataq runaspis conciencia niqti uyarsanku supaypas rimayninta. Pero chay conciencia niqta Diospas rimayninta uyarinku. Chanta libre kasanku. Amén. Ñuqa ñawpaq p'unchayta chay wawqimasi sinmanta nirqaykichis pay ujiaq runa kasqanta, no? Chiqan runachu kanki mana chiqanchu? Mana chiqanchu kani niwarqa. Payqa conciencia niqta mana chiqan runa kasqanta niyatiqchu. Qanqa chiqan runa kanki hinapis borrachullapunichu kanki? Pastor Bibliapi palabrata payman ñawirirqa. Hebreos chunka t'aqayninpi chunka taway chillaynipi imaraykuchus payqa kuti haywasqallawan Diospa t'aqasqa kaqkunata chiqan runasta ruwan. Chiqanchu kanki? Mana chiqanchu kani nispanaq. Waqi mas imaraykutaq Diospa palabranpi mana creyta atinkichu. Ari creyani nirqa.
Kay wawqimasi conciencia niqta payqa huchayuq kani nispanej. Pero pastor kay palabrata sonqonpi sat'ikurqa. Amén. Chaymanta pacha payqa libre karqa. Kanchu ima huchallapis mana atikuq pichay Jesus llawarnin niqta. Chaqatapuni nichus mayllasqa kayta timan Jesus pa llawarniwan chayqa imapaqtaq Jesus que wañuman karqa. Chantapis ñuqa Coreapi tinkullarqanitaq huk hatun mamawan. Chay hatun mamaqa qanchis chunkata watayuq karqa. Kay warmiqa ashka watastas risqa iglesiaman. Pero huk p'unchay kay hatun mama sonqonta kichariwarqa. Payqa sipaku kasqanmanta pacha Jesuspi creesqa. Chantapis nin kasarakusqa huk tiempo pasqanmanta qosan wañupusqa. Payqa 15 chunka watayuqra kasarqa. Hinapi qosan wañupusqa. Payqa sapan tiyaq. Chantapis nin huk ch'isi huk riqsisqa hamusqa kuchillakusqa. Chay niqta payqa manchaytapuni ñak'arirqa. Pero chay runaqa watiqmanta kutimullasqataq. Pero payqa warmi kasqanrayku mana atipayatirqachu. Wach'anpanta karqa. Kay warmiqa 15 chunka watayuqlla kasarqa. Sonqonpitaq niq mana hina ruwasaqchu. Ñuqaqa cristiana kani nispa. Pero chay ratumanta pacha cuerpon suyarqani. Payqa huchawan aysasqa karqa. Mana pimanpis willayatillarqataqchu. Manchaytapuni chay conciencia paytaqa ñak'arichiq. Payqa manchayta waqaspa Diosta mañakuq chay huchamanta pichananta. Pastor niwan huchamanta pichasqa kasqaykimanta pachay huchaqa ma pichakunchu kunan imata ruwasaq. Ñuqata nirqani hatun mama pitaq hinata nisunki qama. Pitaq nisunki Jesuspi creesqaykimanta pacha chay hucha mana pichakunchu. Ñuqa versículota Bibliapi qhawarillarqanitaq Hebreos hisq'un t'aqayninpi. Chunka iskayniyuq chiklayninpi. Manallataq chivospaq nitaq torillospaq llawarnin aparisqachu yaykurqa. Mana chayqa pay kikinpaq llawarniwan aswan santu chiqaman huk kutillata yaykurqa. Chay llawarniwantaq wiñaypaq huchay atinimanta kacharichiwanchik. Ñuqa payman hina parlarqani. Nirqani hatun mama imanita munan wiñaypaq kay redención. Runasqa tiyanchis kay tiempo sutiyuqpi kay kawsaypi. Ñuqanchispaq tiyan ñawpaq kunan chanta wiñaypaq. Pero Diospaqqa wiñaypaq wiñayni kasqa. Diosqa mana tiyanchu ñawpaqpi kunanpi y chantapi. Diospaqqa tukuy ima kasan wiñaypaq wiñayninpaq. Jesucristo llawarnin niqta quwanchis wiñaypaq kay redencionta. Pitaq qanta yachachisunki iglesia masispa kay hucha mana pichasqa kananta? Chay huchaqa nichu chay eterna redencionman yaykun? Wakin pastores iglesiamanta hina niwanku huchayki pichakun chay
pero chay hucha sapa puncha ruanki chayqa sapa punchay pichanayki tiyan nispa. Huchaykita ñawpaqmanta Jesucristo pichan, pero hucha rosqayki chaymanta ñawpaqman qan pichanayki tiyan nispa ujinata t'ukurin. Qankuna yachankichichu hayk'atachu chay kasqanta? Akanchu runa pichaq ñawpaq huchanta y chaymanta ñawpaqman huchachakusqanta pichaq? O kanchu runa pecados ruwaq kaymanta ñawpaqman? Imaynata q'ayamanta huchata ruwanman? Qani kanpis chay huchayqa ñawpaqllamanta pichasqa kasan nispa? Chayqa tukuy palabraqa niwanchik tukuy huchasninchikña pichasqanta. Ñawpaq watasmanta huchasniykita Jesucristo pichaña. Y kaymanta ñawpaq huchasniykichista nichu Jesus pichan? Maynaqpitaq kay Bibliapi hina qillqasqa kasan? Chay p'unchaypi kay hatun mama uyarisqa, payqa uyarisqa uq pastorta mana payqa riqsirqachu. Ñuqataq nirqani abuelita kay kasian eterna redención nispa. Jesucristo cruzpi ñuqanchisman quwanchis wiñaypaq wiñayninpaq redencionta kay hatun mama ch'inmanta chukusqa uyariwarqa. Chantapis pay tranquila kasarqa astawan qayllallamanta payta qhawarqani. Payqa t'ukurisanmanpis hina kasarqa, chaymanta waqayta qallarirqa. Chay chika tiempota pay waqarqa. Chanta niwarqa pastor, ñuqa kay huchasniyta pichay munarqani. Pero ni pimanpis willay atirqanichu. Ñuqa chay chika kutita Bibliata ñawirirqani, ñuqa imaynamantapis allin yachiyta munarqani. Pero mana ñuqa hayk'a kay palabrata entiende atirqanichu. Chanta hinapi kay abuelita salvacionta hap'irqa. Payqa huchasniymanta llimpuchasqa karqa. Chay chika watasta kay ñak'arita q'ipirini hinata ñuqa llakiypi tiyarqani. Chaymanta chay llaki q'ala pichakurqa. Amén. Kanchu huchallapis mana pichakuy ate Jesuspaq yawarninwan? Ari ninki chayqa chay despreciaykasyan, Diosta menospreciaykasyan. Huchayuq kanini chaykasyan Jesuspaq yawarnin saruy. Sunasqa mana t'ukurispa nisanku huchayuq kani nispa, supaypaq rimayninta uyarispa. Qankunaqa huchayuq kankichis, chayqa runachu kankichis. Hinapipis qankuna huchayuqpunichu kasankichis kayta uyarispa. Jesucristo ñuqanchista chayqa runas wawanchis. Dios ñuqanchista justificawanchis. Feyniykis kanan tiyan. Dios chayqa kasqayta nisawan. Dios niwan chayqa runa kasqayta. Amén. Ñuqa kay palabrapi cresqaymanta pacha salvación tatarini, hap'ini. Ñuqa kallita purispa, qaparispa, phinkispa purkani. Manaña huchay kanchu nispa, mana huchay kanchu nispa. Wiñayninpaq manaña huchay kanchu nispa. Ñuqa sapallay ch'isi manchay kusisqa purkani, pinkirispa. Hanaq pachaman risaq. Manchayta puni gracias qusarqani Diosman. Qankunapis hanaq pachaman riyta atinkichis chayqa punichari. Pita qanta chayqa runa kasqaykita nisasunkichaq.
supay manchayta puni ch'awkuyawarqa huchayuq kanki nispa. Pero Dios, chantapis Dios karqa. Chay hatun atiniyuq Dios niwan chayqan zuna kasqayta. Biblia kikipis kikillanta qillqasqa kasan. Kay español rimaypipis kikillantataq zikhurin chayqa punichari. Kay Biblia español pipis sumaq Biblia kasan. Ñuqa Biblia coreanollapi nispa qhawaq kani. Pero qankuna creychis kay Bibliapi ajina kachun? Amén. Kay neqpi, kay Bibliapi qillqasqa kasan chay chayqa puni kasan. Ñuqa kay Bibliata ñawirispa tiyan p'unchay manchayta puni emocionakuni chantapis uqllaykuni Bibliata. Pachi Dios. Gracias ta qoyki Dios. Hinamanta Dios munakuarqa. Ñuqata kahina kuchizuna pay munakuan. Ñuqata chay chika sahara imasta ruani Dios munakuan. Y ñuqata chayqan zuna niwan. Amén. Amén. Ñuqapata tiyan suti chawanku. Maymanpis zinichayqa chay sutimanta niwanku. Chay suti chawasqanku chayqa allin kaq kay pachamantani. Ñuqa salvación hap'isqaymanta pacha ñuqa chaypi t'ukurikani manchay miserable kasqayta. Pero salvación hap'isqaymanta pacha Diospa wawanpi tukusqaymanta pacha ñuqa allin kaq kani manchay allin kaq kusiypi tiyani. Amapis qolqay kachunchu. Ama allin autoypis kachunchu. Ñuqa sumaq kaq kusiypi tiyakuni kay pachapi. Alluqsirimuchun pichus allin kaq ñuqamanta. Amén. Qankunapipis. Qankunapis allin kusizuna kay pachamanta kankichis. Chayqa punichari. Qankuna mana kayta tiwatishi ñuqa kani allin kaq. Hinallamanta competencia lluqsimun kaypi. Mana allinchu asqa runas kusiypi kananku ñuqa hina. Ñuqa allin kaq kusisqa runa kani kay pachamanta. Imarayku? Tata Dios tatay chayrayku. Ñuqataq chayqa runa wawan kani Dios pata. Charayku ñuqa allin kaq kusiypi kani kay pachamanta. Amén. Kunan p'unchaypi kay kamalla willarisqaykichis kay palabrata. Kunan video qhawaritawan tukusunchik. Qhawarisumanchu wataqmanta. Wakichisqañachu kasan. Kunan qhawarisunchis uktawan hinapi tukusunchik. 십자가의 그 사랑 나를 살리려 지신 그 십자가 모든 물과 피 나의 더러운 죄 씻으셨네 나를 향한 그 사랑 생명을 내어주사 주심을 감사해 천 번을 불러도 내 눈에는 눈물이 멈추지
내 눈에는 눈물이 멈추지 않는 것은 십자가의 그 사랑 나를 살리려 하늘 보좌 버리신 나를 사랑하신 분 그분이 예수요 나를 사랑하신 분 그분이 예수요. 네, 감사합니다. 제가 Sí. 기도드리겠습니다. Muchas gracias. Vamos a 하나님 orar. 감사합니다. Vamos a orar. Dios, gracias. 우리 A Dios gracias takoyki. Ñuqayku mana hunt'ayatarqaykuchu kamachinasta. Charayku huchayuq karqayku. Pero Dios qan atirqanki suayta mana leyatisqanta. Jesucristo niqta huchasniykuta pampachanki. Santos ruwawayku. Gracias takoyki. Chay chikamunayniykimanta alabayku Señor chantapis munakuyku Señor. Jesucristo sutinpi orayku. Amén. Pachi pachi.